Ka Unlawful Activities Prevention Act Tribunal kan sapen bet biang haka khandai trik uya yong bansyong bisar biang ka mukaduma kabala mudui de khnyotrep National Liberation Council HNLC kabaya khun persya ya ka jingrai ka sarkar preng man penjalan ya ka jingkhen be ain sansdem ya ka HNLC hawa bantip ya kene haden ka jingwan mi khmat ju ka tribunal unong sat an ka HNLC u Fernando Champliang uloong baka jingtian bisar kan long biang sah ka khandai trik uya yong hagauti Assam bakren siginong to kubor ba Fernando Champliang unong san aj bala thung na ka HNLC ulong maka jingtian bisar benta ka sngi kalong bo persya ban IT ya ka syokos ka jongu Henry kat kum ki kendon ka tribunal kam syam la sya namar balabu ya ka po ka khat khat lai trik urumphang arajar pusan ban IT ka jubab ban persya habaya dei berkejing penjalan ka jingkhen be an bat ka sarkar pedeng bat ka sarkar jila kila dep ban IT ya ka affidavit jongki Suka ang ipi hakabede bakanay ka kam ka ba yede mtaksni habang wan ban apia ni hapo kani ka tribunal mo ka ba la constitute na bantaban chimye ni ka case ka ba de jong kanay ka yagini ki ban kini ki militan mo di ban ofit de nakalin jong na sen ya gani ka ban HNLC ka ba new trip national liberation council de mentaksni nomor ka di ka fast appearance mo de nakalin jong ngala apia apo kakut kepada kani kepada ke tribunal mah kepada syong dau UDU justice Sumitra Saikia UDU honorable justice jongka Kauti High Court ti kalau kani ngono dem ngala aku apo kut ngala keren bai ya kani gamenta nakaliang jonga ngadon kam bangan fai syai ke syokos mah ti kabede bot reply ke balabu menhagani kabanlong ka mengadi berfai syua dan ni syua ya ka khalai dan ni syua dan ni hak khalai trip jong ni u benai baar ajar apusan de hang te ho ka ti hai kot mo ka ba dan tu ka kani ka office jong ka tribunal mo de ndai nakaliang ba ndai nakaliang jong ngi khampat yo ban apiar hak tu singi ban fai de nakaliang jong amadak singa wan ban apiar ni namar kani ka fast appearance mo de nomor bakat kum ki kendon jong ka tribunal mo kim sha we haba la kila ay tu ka por bar submit mla shu nomor kata ka di guru prosedur nyumla reban lek khmat long bangin yo yang bangin sim yang itu kalat bangin submit ya kan ka syokos de nak tang nong rem nak liang jong ka union government la sat kila nak liang jong u council jong union government la submit ya kan ka syokos bat kan ka affidavit bat ban ya ka kerteng ya kini ke deposition mau ladap submit de nakaliang dong ka state ru tiladap submit mau ya ka deposition bat ya ka affidavit de mentakasngi sya ka court ka bu na nakabanta ya kani ka ban cross examine ya ki witness mau de ndai nakaliang jong ngam yo de nakaliang jong ka court marnganga pa yo receive ka kopi de nakaliang jong ka union government kan submit kan sa supply yang aku pi next week but nakaliang jong ka state tu kan sa supply yang aku pi akan next week de but ya kani ka bench kin sa namta ba ka next hearing kan dei hak khandai tarik jong ni ubnai April arya pesan hangti hapo kauti but ya kejaka kin sa siduk hai ka benok haba ke berkin bu ya kani ka tribunal nak benta bangin ya kani ka cross examination nakaliang jong haban cross examine ya kini ki witness ki ba dan hakan ika tiba syak kertang hakan ika case to bakila submit akai union bat ka state government te kita kide ki nakaliang jong ini yo show te kata kade ka we tutu katutan tu tai mo kat kum kan tu pusya bombar arah jar pesan kapen i ba ki case ki badan kide nyau phau sautali mo nyau phau sautali ki ba la thep case mo kita kide case o sau phau pratali nyok pusau tadi kadai kibak kisah kem kini militan kiba katkom ketukan new fiction kakalai tarik jong ni benai November ajar akusau di kata kadai sau prat liki kes kabaki lapan katkom kan new fiction penat